ni ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano twinjiye mbahaye ikaze. Uburusiya bumaze gwanira indege karahabutaka yari yikoreye intwaro zikomeye izivanye mu burengerazuba bw'isi izizanye ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko imfashanyo zemereye igihugu cya Ukraine zatangiye koherezwa ku butaka bw'iki gihugu. Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin bwavuze ko abasirikare babwo bashinzwe kugenzura ikirere bahanuye indege y'igisirikare cya Ukraine yari zitwaye. Ibi byabaye mbere gato yuko umutegetsi ukomeye muri White House, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayishuri igitangazamakuru gikomeye mu rwego rw'isi CNN ko inkunga ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Ukraine yamaze koherezwa ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Mwibuke kandi ko mu minsi mike ishize Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yasinye ku itegeko ryo guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare igera kuri miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi ubutasi bwa Belarus kwa Perezida Alexander Lukashenko, inshuti magara ya Perezida Vladimir Putin, bwari bwavuze ko hazaba harimo intwaro zikomeye zizahanura indege z'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin muri Ukraine ku kibuga cy'intambara. Ni igitero cyabaye mu nkengero z'amarembo y'umujyi wa Odessa mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Ukraine, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru gikomeye i Moscow cyitwa TASS, nacyo kivanye amakuru akomeye ku muvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya General Major Igor Konachev ati twatatse mu duce twinshi twa Ukraine turimo icyari cyo cyose cya gisirikare cya Ukraine, kandi benshi bahitanye n'ibitero byacu bikomeye uyu munsi. Ku rundi ruhande, Perezida Vladimir Putin ashobora gukoresha ibisasu kirimbuzi mu ntambara ya Ukraine nk'uko Nina Khrushchev yabivuze. Uyu Nina Khrushchev muramuzi neza, ni mu gihe NATO ikomeje koherereza Ukraine intwaro zikomeye. Umwuzukuru w'uwahoze ari umukuru w'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete Nikita Khrushchev wahishuye ko Uburusiya bugiye gukoresha misile kirimbuzi kugira ngo butsinde intambara vuba, kandi ko ibi byose bikomeje kuba mu gihe Uburusiya buri gutegura igitero simusiga muri Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine. Ariko kandi biracyateye ubwoba bukomeye ibintu bikomeje kubera mu murwa mukuru w'iki gihugu Kiev, aho ibisasu by'indege z'igisirikare cy'Uburusiya bikomeje gusukwa ubutitsa. Ni kuri page zikomeye ku munsi wa 53 w'intambara rutura, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko arakaye cyane bitewe n'uburengerazuba bw'isi bukomeje kwinjiza abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano ikomeye hagati ya Ukraine n'Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin buri kurwana nk'intare yakomeretse. Nibyo nakiriye telefone nyinshi zitakamba ngo mbababarire, kandi nabonye zose ari iz'abantu ba hafi ya Zelensky, igikoresho cya NATO, ariko sinshobora kubumva kuko iyo umwana akoze amakosa uramuhana. Mbere yuko ntangiza ibikorwa bya gisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, naramuhamagaye ndamubwira ngo umuriro wakije bitewe nabo bari inyuma yawe uzakurimbura. Rero nge uyu munsi itegeko natanze ku basirikare bacu beza bari ku rugamba muri Ukraine nuko mbona Zelensky mu maboko yanjye, kandi nabo bacancuro binjiye mu mirwano bagahatwa umuriro. Ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi bagushuka ngo ijya imbere tuzagufasha? Barakubeshye nawe urabizi, igisirikare cyanjye kirakomeye, reka kigutwikane nabo bakubeshye. Gusa ikiza no guhunga kuri wowe washoye abaturage ba Ukraine mu ntambara itari ngombwa, none ukomeje kwica abavandimwe bacu ngo mudushyireho ibyaha by'intambara. Oya bakomando b'igisirikare cy'Uburusiya ku kibuga cy'imirwano, mu kirere, ku butaka no mu mazi muri Ukraine, itegeko no gusuka ibisasu butitsa kuri izo nkozi z'ibibi ku kibuga cy'imirwano. Iri ni ijambo rikakaye kandi rikomeye ry'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Perezida Vladimir Putin ari Moscow mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu i Kremlin. Ni ijambo rikomeye yagezaga ku bakomando bayoboye ibikorwa bya gisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, ubwo yaramaze kumenya ko ibintu byamaze kugenda neza mu bitero byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ubwo inganda nyinshi zikora intwaro ku butaka bwa Ukraine by'umwihariko mu murwa mukuru Kiev zatwikwaga bikomeye n'ibisasu by'igisirikare cy'Uburusiya. Ariko kandi ibi bije nyuma yuko ikinyamakuru cyegamiye ku butegetsi bwa Perezida Vladimir Putin cyitwa TASS gisohoye inkuru y'ibanga ya zamaniko zikomeye mu gisirikare cy'Uburusiya zabonye abakomando benshi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza bakoresha ibishoboka byose ngo barwane kuri Kiev yari yataswe n'igisirikare cy'Uburusiya. Nyuma y'iri jambo ry'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Perezida Vladimir Putin, umwe mu bayobozi bakuru bungirije mu kanama gashinzwe umutekano ku Burusiya Medvedev wigeze gutegeka iki gihugu, nawe yatanze gasopo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, yewe muri rusange atanga itegeko ririmo gasopo ku muryango wo gutabarana bya gisirikare wa NATO ko mu gihe ibi bihugu bikomeza kongera ingufu ku butaka bwa Ukraine
Ukraine bizongera umujinya wa Perezida Vladimir Putin ku buryo azagoma kurushaho kumera nk'intare yakomeretse, bigatuma ibisasu bisukwa ku butaka bwa Ukraine byiyongeranya umunsi ku munsi. N'umunsi wa 53 w'intambara rutura ku butaka bw'iki gihugu, ibintu bikomeje kuba bibi kuva mu gitondo masaha 6 ashize. Nibyo twinjiye ku kibuga cy'imirwano ku munsi wa 53 w'intambara rutura ku butaka bwa Ukraine. Byinshi byongeye guhindura isura nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin atanze itegeko ryo gutera ibisasu simusiga ku murwa mukuru Kiev, kandi bigatanga umusaruro ukomeye. Abasirikare benshi b'Ubwongereza ndetse n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku kibuga cy'imirwano ku ruhande rwa Ukraine bahuye n'akaga gakomeye. Ni paje zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, nk'uko tubikesha bimwe mu bitangazamakuru by'i Moscow, kandi nabyo byabonye amakuru avuye mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin yari yatanze itegeko ryo guturitsa ibibombe bikomeye ku murwa mukuru Kiev ndetse na Lviv mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Ukraine. Niko byaje kugenda. Perezida Vladimir Putin yatanze irindi tegeko ati, nyabona icyo nshaka abasore banjye ni intsinzi yihuse ku murwa mukuru Kiev. Ndashaka kandi kubona Perezida Volodymyr Zelensky ari mu maboko yacu. Ibi ngibi uyu mutegetsi nk'uko ibi bitangazamakuru by'i Moscow byabivuze, yabibwiye abakomando bayoboye ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine nyuma yo kubona ibyo abasore be bakoze ku munsi w'ejo wa gatandatu. Baturikije aho uruganda rukora intwaro mu murwa mukuru Kiev, benshi barakomereka. Ariko kandi ku nkuru ikomeye kuri abo bakomeretse nuko Abanyamerika n'Abongereza bari ku kibuga cy'imirwano ku ruhande rwa Ukraine bahuye n'akaga gakomeye. Muri babandi 1,800 binjiranye na Boris Johnson, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, bari baje gutanga umusada mwiza ku ngabo za Ukraine mu ruganda rukora intwaro ndetse runaziteranya mu murwa mukuru Kiev. Bahuye n'akaga nyuma yo gutwikwa n'ibibombe by'igisirikare cy'Uburusiya. Ku rundi ruhande kandi muri uyu mujyi Kiev, ibindi bitero byo ku butaka byongeye kwibasira ibirindiro bikuru by'igisirikare cya Ukraine, aho abacancuro b'Abanyechechenia n'Ababelarus nabo muri Wagner Group batatse bikomeye bagahitana benshi mu basirikare n'abakomando nabo bari bizewe ku rugamba ku ruhande rwa Ukraine. Ibi byatumye Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko urugamba nawe rushobora kumuhitana, ibishobora gutuma yongera kumva igitekerezo cya nyuma yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nabo nabikomeye agomba guhunga igihugu. Ari nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamubwiye iti, nubona byanze uzasohoke mu gihugu natwe twinjizemo abasirikare bakomeye bari ku birindiro byacu mu gihugu cy'Ubudage, aho biteguye kwinjira isaha n'isaha mu gihe twaba dutanze itegeko rutura. Gusa abari hafi ya Perezida Volodymyr Zelensky bavuze ko Perezida Volodymyr Zelensky adashaka gufunga igihugu cy'uko byagenda kose, nubwo ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya byakomeje kumutitiza. Ariko kandi ku rundi ruhande, ibiro ntaramakuru by'Uburusiya RIA Novosti byavuze ko kuba Uburusiya buri kurwana nk'intare yakomeretse mu gihugu cya Ukraine by'umwihariko mu murwa mukuru ari uko ari intsinzi ikomeye bakuye muri Mariupol, kandi bakamenya amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza yewe n'Ubudage bwaraye butangaje ko abasirikare iki gihugu kitatangaje umubare wabo nabo binjiye ku kibuga cy'imirwano. Perezida Vladimir Putin yavuze ati, mu gihe ndi guhangana na NATO ngomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi zikomeye kugira ngo tubereke ko Uburusiya ari igihugu gikomeye kandi gishoboye. Baradusenye muri Union Soviétique, ariko uyu munsi Uburusiya kiracyari igihugu gikomeye. Ayo ni amagambo akomeye yanditswe n'ikinyamakuru RIA Novosti kigaragaza ko cyayavanye ku mutasi w'igisirikare